لارمنستان تماشاوان هیجا لزانیگاه ایریوان من سردان بشی کردولوژی کر تکانه بشی کردولوژیه لوی ولاتی لی کولینرا وی بشی خانم که کردیا هیجاه لیانا محویانه به گرمایا کردین ارمنستان پیشوازی کرو به فرهی بحثا کارو خباتین وی بشی کر گوت کاک دل بخوین لأوفیسا ما ننیره راستا اوفیسا که بچوکه لامکارین مزن دواره کرد ناسیدا دکن من بخوادی براستی در فتن وان نزیده بون لی کار وان کارکی باش و هیجابو اف راپورت دیسا به وی تلفن دستی خودم جوارد چیکری و لی تماشا بکن اف در زانیگاه ایریوانیه اف خانم جی لیانا محویانه لی کولینره ده بشی کردولوژی ده لزانیگاه بشی کردولوژی هیا هم دبینن اف بشی کردولوژیه لزانیگاه ایریوانی زانیگاه که گلکی کفنت 1919 دا هاتیه آوا کرده راست هون اف امی در باسی اندر ببین بنیرم که لیانا وکلی کولینرا بشی کردولوژی ده بر چاوا کاری خود که کلم بکن که کده بخون اف بشه ما کردولوژی بشه بچوکه او ده لهم باور بکن کارن پر جدی تبرد بکانینه ام دکارن کتابخانه خوا و بدون نسندن ادم مرا مساعد اف لیانا ببورین اف بش کنگی هاتی آفاک سال 2015 2015 دا بشی کردولوژی ل تنیل ویدری هیا بشی کردولوژی تن ارمنستان یعنی ارمنستان تنیل یریوانی هیا تن یریوانی هیا و تن ارمنستان ده هیا و تن وزنینگه هیا لی کولینرا بشی کردولوژی تنی توی یعنی کسی که دنیا ملت کرد از تنه ما لأرمني زدنا وازبج مش بو أرمنيا جي جرينجا انترسا أرمنيان جبو بشي كردولوجي هاي يعني كاكد البخون غورما نكتو تانا انترسا أرمنيا هاي نها ودامي انترسا همو ملتان ينجيهانا جبو برسا كردن روشا كردن أو انترسا وانا هاي شباركو كردن ما نكردن 100 سال برنا كرد نكا رولاكي جديد ليزان سياسة ناف دولتي دا بيواندين والقل كردين لدربي أرمنستاني هاي بيواندين ما هنا لقوام بيجن مزدا كرد كريا أزاو بقام خاستا قام پر هيا شباركو راستا أمناكا أو دكن حاول ددن كو بيواندين ما دها كردر بن شبار بيشتارو جدا شباركو أم دخازن كتب خانه كي آوا بقن کی داره هتن گردای مجرد کرد با و کی داره هتن زمان کرده بکن ور از انگی دخسته کم هله چقدر بگه او پشروج دبیار کرده همان در نمیده ام دخازن آمبیونک او چه بکن که تن کردولوژی و گردایی با افت هون ودید بشامه بشکی راست اوده پر برجوکه لی کارن پر گرینگ تکرنن کارن پر گرینگ تکرنن دلک جاران جه بچوکن لی کار مثلا بقاسيكو يا جرينجي او ليانا خانكو ولا زانيقها يريفاني يا دولتي بشي كردي كردولوجي اباكريا و كيماسين وچنا مثلا داخوازين ما راست بجم زده فینانس وگرده یا قام تشتکی فرا بستینن و کارن ده جدی بکن فینانس مرا لازمه که سپانسر کم دست بخن که بشارة ودا خازا سپانسرن ودا خازا آلیکاری مثلا واج کردستان باشور دا خازا آلیکاری وقت از بشم ما هل دایه بشارة جد او هل دان هیچ قص بگه او بشارة جد دیات تشتکی دن مثلا من دید پرتوکانه یا باشی کردولوژی براستی نزدم چوکه اف پرندگه لی اوفیسیه بگمان پرتوکل دربجی و هبن مثلا دا خازا واج نویسکارین کرد شلی کولینرین کرد جه کسایتین کرد تا یکو پرتوکن خوشواره بشینن مثلا
کەسێک چاوە دکارە بەرهەمی خۆش بووە بشینێش یک دل بخون ببین مرا گرینگە لێکۆلینن گرێدای ملەتین کوردڤام یەن قارنا بیستی بێژم قارنا 19 بێژم مرا قەت فەرق ناکە ji بۆی me girîngek û hebûna pirtûkan ji ber ku rastî jî min hinek beş de jî got ku beş biçûk e lê em rasta xebatkarên me jî hindikin ew jî girêdaya rewşaborî ve lê heman demê te em ji qewata xwe zêdetir hewl didin karên cidî bikin bêşarojê demena ser pirtûkekî kar dikin ku kî derê çand û hunera Kurdiya hêpe bike ser pirtûkekî de kar dikin û hê bide xuyakirinê yên dema Sovyetê û yên vê demê çand û hunera Kurda Sovyetê de û Ermenistanê de bigihti çawa bûye حکوومەت ئالیکاری هەیە حکوومەت naka finansa me hikûmeta Ermenistanê dike zanînge Ermenistanê dike باشە baş مەمنونە memnûnim ev berpirsê beşê kurdolojî ye ev pirtûk ku hatiye avakirin e berpirsê beşa kurdolojî bû berê neka berpirsê beşa giştî ye lê ev Kurdistan ev wê demê pirtûk wê demê hatiye evkirine çapkirine û lêkolîn wê demê hatiye kirin ku ew dema beşek vir bû خاستەکە من ji rewşa bîra çi ye got feqa gelê Kurd bikare bi nava bikin. Sîvî derim ku beşa rojê de em ew tişt bibînin.